Molweni babukeli emakhaya, igama lami ndingu-Andiswa wakwaMajola, ndisuka eMount Elief. Ndibhalele uStetelegu Media ngoba ndinengxaki nomntanam endifuna azi ikhaya lakhe. So ndiyathemba namhlanje iStetelegu Media izondinceda ndikwazi ukuxazulula olu daba ndibhekene nalo ngoba ndizamile ngokunokwam ndahluleka. Ndiyabonga. Asikubingelele sikwamukele namhlanje, sibonge futhi ukuthi kukhona konke noma bekhona bonke abenza nomsebenzi uthemba ukuthi thina namhlanje thina abantu abangakwazi ukuthi bekusize. Ngicela ukuthi ucacisele umbukeli nje osekhaya ukuthi ubani igama ngokwabani isibongo, then sobe sesiyangena enkingeni ukuthi kwenzakalani. Okay, igama lami ndingu-Eni, ndingowakwaMajola. Ndibhalele la ekhaya ngoba ndinengxaki, ndakhulelwa, ndikhuleliswa nguSimphiwe. Okay. Masihamba siyoqanga kubo kaSimphiwe waqhamuka usisi wakhe wave wayiphika nje ingane. Awu. Engakhulumi nokukhuluma engaqhamuka uSimphiwe wathi usisi wakhe hayi lo mntana andimithiyo awungoyiwa la ekhaya mandisho utata womntwana ndiyamxokisela. Okay. Ubhuti wakhe. Okay, wathini uSimphiwe ngaleso sikhathi nikwenzeka yonke leyo nto okukhuluma usisi wakhe engabe ifuze ngabe ekhuluma? Zange atsho next, wave wathula nje. Even bembuza abantu basekhaya wathula nje wangabaphenduli. Xa sendimfonela sendifike ekhaya wathi bingekho into bengayithetha. Okay. Usisi wakhe uthethile ugqibile. Bathina abantu abadala ekhaya uma sebebona kukhuluma usisi okufuze ngabe kukhuluma ubhuti? Waye wathi kaloku usisi wakhe uyayazi into eyenziwa ngubhuti wakhe. If ubhuti wakhe ethule kanje shuthi nami ndiyamxokisela. Okay. So mandisho mina uba ngubani utata womntana. Alright. Babunjani ubudlelwane phakathi kwakho nosisi ngesikhathi kade nje nisathandana ingakabi bikho ingane noma nathi nithandana kwakube kutholakala ingane? Usisi ungumuntu obacontrolayo ubhuti bakhe. Even sifika ekhaya kubo umfana kumele aqala ayojonga usisi wakhe ubukhona na. Mangabe khona kufuneka siyofuna indawo emnganini. Kahle kahle ungumuntu ongumama nje uyabacontrola ngayo yonke into. Akafuni intombazana ndazi-ke noba nguye ke intombi yabo. Kukhona yini mhlawumbe wakwakuzwa phambilini ukuthi mhlawumbe ubhuti wayenayo intombi enye noma mhlawumbe ulwisikhwele somunye umuntu noma kukhona yini ukungazwani okwaye kwaba khona phakathi kwakho nosisi wakho yena lo sisi lo? Asikaze sithethe into yobasibe deep ukumbulisa nje manihlangana naye kuphele kanjalo. Andazi bani bangani naye. Wavele wasuku wangakuthanda nje? Hayi. Sesisingakanani isikhathi mhlawumbe wawususithandane nobhuti ngaphambi kokuba kube khona umntwana? Sase siqedile unyaka ababili. Asenibaqedile unyaka ababili. So wasuyakhulelwa kulo wesibili? Ndabe ndiyakhulelwa ke xa siqala owesithathu. Oh, okay. Bathini ke ekhaya uma sekwenzeke yonke lento ekhaya kini ke manje abantu abadala babekuphekezele uma sebebona ukuthi nangu usisi uyaphika kwenzakalani ayikho futhi enye wena lokhu umile ezweni elilodwa ukuthi ubaba womntwana uSimphiwe? Andifuni ukuxoxisela sisi wami kwaba bukhuni kakhulu ekhaya bandixosha kungoku nje ndihlala kaMalume. Oh, okay. Andikwazi ukuya ekhaya wathi umama akanokwazi uba ondle nomntanami. Ndingamazi uba ngiba utata womntwana. Shuthi kahle kahle mina ndibhizi nabo bonke abafana balapha ekuhlaleni. So ke ngoku andazi uba into izothini, andisebenzi nale mali yegrant incinci. Yeah. So nje kunzima ingako ndikhethe ukubhalela la ekhaya. Okay. Umntwana uhlala nobani ke manje? Umntwana uhlala nami. Uhlala nawe? Oh, okay. Uyazama ukuhlanganisa lapho nalapho? Ndiyazama nimane ndokwenza washing emizini nimane nibamba naseshop. Okay. Yini ke officer sikwenzele yona namhlanje njengoba washo ukuthi ufisa sikutholela uakhona ufisa ukukhuluma naye ufisa mhlawumbe ukuthi umoya wakho ube njani uma kuukuthi siyalithola ithuba lokukhuluma naye? Okokuqala ngihalela ukwazi ba yintoni lengake ndamenza yona akhona. Okwesibini nifuna ukwazi ba njengoba yena ehlala kokwabo ebaza abazali bakhe bobabili. Mina waye engafuna wami umntwana azane notata wakhe. Ndiyavuma ke nguye umuntu ongumzali kuSimphiwe ngandlela yonke. Kodwa kumele naye uSimphiwe abe ngumzali emntaneni wakhe. Because ngokakho mnandi njalo uSimphiwe mayibona umntana ebuya esikolweni umane empho 5 rand. Umane empho 3 rand. Okusho ukuthi naye uyayibona lento yokuthi umntwana ngowakhe noma mhlawumbe unayo enhlizweni yakhe lento yokuthi umntwana ngowakhe? Uyambona sisi umntwana ngowakhe. Umntwana ufana naye ngayo yonke into.
even no akhona uma ingafika ambona umntwana ngambona umntwana ngwako kwabo uyafana kodwa nje usamile ekuthini ba naye akakwazi ukudlulela izweni likasisi wakhe Okay. mayisithi usisi wakhe hayi ke so nama yikho into engingayenza ingakho ndathi manibhale lapha ekhaya ndicela ubulungiswa akhona anixelele bakwenzakalani ewe Okay. Ugcine nini mhlawumbe ukukhuluma nayo Simphiwe njengobaba womntanakho ukuzama ukubonisana naye ukuthi khuluma phela Simphiwe because nguye umuntu okufuze ngabe ukumela kakhulu uma sekunje ukuthi khuluma uphikisa usisi wakho lento idinga wena ayisadingi ukuthi ikhulunywe yimi. Ugcine nini mhlawumbe ukwenza into efana naleyo? yo sekunethuba ngoba ndandihlezi ndimxelela saze saxabana one block akafuni kwanto ehlanganisene nami noba uphelile iminyaka emibini ngoku engazanithethisi mayike weva nje ubufonelwa ndim ndathi hello udrop ifone because yasixabanisa vele uyazi uba ndimfonela nje ndizomnxeba makathethe nosisi wakhe ngendaba yomntwana Okusho ukuthi yena wakhetha usisi wakhe wahluleka ukukumela wena njengomuntu othandana nawe. wathi mandimbuza ingoba usisi wakhe ube ngumzali kuye ngoba abazali bakhe basweleke semncinci so yonke into benzelwa ngisisi wakhe akakwazi ukumjikela yena ngoku kuzoba ngathi akanambulelo Okay. ingakho ke ekhethe usisi wakhe over ingane yakhe. Alright, sizombiza ku-akhona sizama ukunihlalisa phansi sizwe futhi ngokwakho ukuthi yena uthi ufisa kwenzakaleni noma kwenziwa yini ukuthi ahlale kulento wayekhuluma ekuqaleni kusingenza kanjani ukuze sikwazi ukukulungisa. Okay sisi ngingavuya kakhona. Akhona ngicabanga ukuthi sisi uyambona usisi futhi uyazi ukuthi ukwambona phambilini noma uyamazi. Ake ngibonge kuqala ithuba lokuthi uvumile ukuza kimi uzokhuluma nami noma ukunikeza isikhathi noma bekungekho lula ungisebenzisile ke ntombi kodwa ngibonga ukuthi usuze wafika. Kunenkinga ke lapha udadewethu uyalibika udaba olukuthintayo nawe futhi ongathi unesandla kakhulu kulona engicabanga ukuthi uyalwazi okuyilo lelo bengikhuluma ngalo ukuthi kudinga ukuthi silungise ukuze kusasa amasambe emhlabeni zingabe bikho izinto ezizosala zizinkinga. Okay. Uyamaza ngisho sisi Mana siswami ngoba ndikubuza bangaba beyingekho mhlawumbe into ubungandibizela yona bangabona bizele yena. Uyayazi basahlukana kanjani. Bengabe efuna ukuthi nami mhlawumbe ngenifonelile yena acithisa nami. Nothi ukuthi ngibizela amakhamera ngibizela into amakhamera. Ngoba unje akhona. Ngoba ndinjani? Unje afuna umamela umamela imntu wena. Umanyelwa wena. Usanibizela lanto ya? Umanyelwa wena akhona ndigqibela wena. Okay. Cela wehlisa umoya sisi. Angithi uyazi ukuthi mina ngumuntu okwazi ukusiza abantu abangabonanga ngasolini noma ngathiwa nanihlukane ngayiphi indlela. Bese bebuyele emuva behlala phansi bebe nemoya omunye bekwazi ukulungisa bedlulele phambili. Angithi uyakwazi lokho? Ewe sisi ngiyakwazi. So awukwazi ukwenza ngathi manje sewubona umuntu omusha omqalayo ngoba nakho sekunenkinga ekuthintayo wena noma esibhekene nawe namhlanje okudinga ukuthi ukwazi ukuyimela. Kwa wena sisi unjikelile namhlanje mhlawumbe unjikelile kwa wena. Ngongcono mhlawumbe uqale ungiqalele bangaboni bizela ntoni apha. Ubuzonqaba nje ukube bengazokwala. Bengazokwala. Ubungazuza. Bengazokwala sisi bendizoxelela. Nothi bangaba uvele unifihlele bengathi khona enye into mina engayazi. Angithi njengamanje uthi wena ngikumoshela isikhathi Kakhulu sisi. okusho ukuthi ubungeke uzuze. Asikuvumeke lokho ukuthi ubungeke uzuze. Ngicela nithethe niqhubeleke seniphambili. Usukhona ke manje sesiyakhuluma ngalolu daba. Okay sisi ngicela nithethe. Unobhuti oSimphiwe ngithi. Sisi ndinayo bhuti wami. Okay. Ubhuti wakho uyamazi ukuthi unomntwana nosisi. Ayi. Ndiyamazi ba unomntwana owathi ngowasekhaya. Okay. Kodwa anayi iqiniso bangaba lomntwana wasekhaya. Ndimazi ba unomntwana owathi ngowasekhaya. Yini wena into edala ukuthi ungabinathi isiqiniseko kungesuka umuntu okadumela. Waqabela ngokuhamba ekhaya uhamba isisizwe akaphindanga futhi wabuya iminyaka emingaka lo mntwana bomwanisa. Benzobe kanjani wawuthe umntana enguyako kwenu? Wathi ubhuti wakho akanimithisa nanoba ucinga ubhuti wakho kuba khona nakwako kwenu. Andiyazi lento la nice. Mina ndiyaqalela kaloku mina nesiqinisekiso noSimphiwe futhi unathi isiqinisekiso. Andithi wena wathi umntana enguyako kwenu ngathi bendilala nawe. Ngowasekhaya? Kwako kwenu. La nkwenke uhamba nayo eUber yona ndakubona nayo ngalamize sibaba. sibaba. Nawe uba yeye Uber. Kanti niyahagana. Niyahagana. Hayi ke yakho bawani nani kaze nihagana Musa ungibiza le fishi njengoba wena usaphika angenze ndiyehlande lento lena. Sisi wami ngingakwazi ukuhamba. Uhamba uyapi niphikani. Ubusuhamba manje usungathi kunezinto ozifihlayo. Ukhuluma ngomuntu kaUber unesiqiniseko singanani sokuthi waye umuntu kasisi. Uyazi
ndambona ndamfonela ndambuza wathi hayi mntase wasi ungayithethi lonto leyo. Okay. Xa sefika ekhaya sengenyuka umoya useyaqala usebhekisa phansi esineneni wongathethi into la benganti ndithethe ekhaya. Ndizothetha ndaxeba umntana Wawubhekisa entoni amehlo esineneni akuthi abhekisa esineneni. Mfondini ungathi uyalibala uma uhamba nabazali bayahlonishwa eyoba wena abazali abakhulisanga yitsho ndithetha phambi kwabazali. Uthetha ububhanqa ndithetha phambi kwabazali. uthetha ububhanqa ubhanqa babungule owabuyele ekhaya. Ubhanqa bobona obuyele wena ekhaya. Ndandise isisu sikabhuti wakho. Uzoqala uhambe ubambise kwenye indawo bese uyabuza ekhaya. Ndakunika ama-option ndathi masawuzele ufike ekhaya nomntwana ahambe wenza i-DNA wakwenza okho. Wena wakwazi la mntwana. Wena wakwazi. Lina ngaphi la veza ndlebe lakho? Akhona singawasebenzisa amagama. Lina ngaphi la veza angahleki. Awulazi nobali nangapi ngoku. Awulazi nobali nangapi. Awulazi nobali nangapi. Lo ntwana ndim noRamaphosa. Ulihambisa phi? Ndilambisa kwaRamaphosa. Yo hayi shim ngeke ke ntombi apha kum. Ungathi kuba ungathwana kunabantwana abanotata abayi4 ucinga uba nami umntwana unotata abaninzi. Okay. Ubabona kwelo wakho bathathwa ke bahlanu. Mnye ke sana nguSimphiwe nawe uyayazi futhi lo nto Simphiwe esempahleni. Asoze. Imani ke phela. Akuze ukusiza ukujijelana ngamagama ukuthi nje sinike umuntu ithuba naye akhulume lakhe esayini. Mina Steteleku ngambona kuukuthi nokuthi kwajika lapho kwawukuthi manje manje lokho nijijelana ngamagama akuze ukusisa phambili lokho ngoba kuzonibuyisela emumva kunenkinga kade nikuyona. Uthi wena wambona kumuntu kwaUber wamfonela uthi wakufonela sisi angithi mayisisho ndakufonela suthi manje sisho ndakufonela ndikufonela azange ndixeba imoto ka andikufonelanga qala uvume qala wena ukwazi ukugibela iOppa wakufona andikufonelanga na wafona okay zange ndixeba iOppa wena uyigibela iOppa ndathini ngathi hayi bo kanjani ngosowagana nabantu wathi ngumuntu weUber umuntu weUber mohaga kumhaga ekucabuza kuthetha ukuthini lotho okay hayi ke sufakelela akhona zange ngicabuza wenzani wena awuphuma ngemotweni ngaphosa ngakuyi hayibo igate yasekhaya lingaphandle avele ngakudriver okay yabona umuntu nangoku awukatshintshi nangoku okay akho ngxaki ndoba lixoko kodwa lamntu akazangene pha ekhaya okay imake akhona ngeke angene uzongena ngisoze uzongena akhona ndobe ndifile hayi ke kuhle mosho njalo kodwa kusala uzongena sisicela wehlisa umoya imake kwenziwa yini ezintweni zakini zobhuti bakho ebantwaneni babo noma ekubhekweni kweingane kube ngumuntu ongamelayo anisenabo abantu abadala anisenabo abazali sisi so uma ungenabo abazali saleka kushiyeka kuwe yonke into ayisheki kuyimi yonke into kodwa ngenza isichaza into ezininzi zefamily akekho umuntu ongayinto zefamilies wonke umuntu unengxaki yefamily yakhe kodwa ekhaya ndimi umuntu omele obhuti bami okay nguwe futhi alala nabo obhuti bakho bezwana ngawo anivanga undivile ucinga andizukuphindela yanithuka ngicela wehlisa umoya mama uyanithuka isithuko lo onixelela sona si right kaloku andithi wena unixelela sona eva sisithuko esinixelela sona why ungafuni intombazana ejola sisithuko esinixelela sona why ungafuni intombazana ejola nobhuti wakho why ungafuni intombazana ejola nobhuti wakho ngicela wehlisa umoya bamba amagama akho akhona yimali njengoba kunguwe-ke umuntu okhona noma mhlampe okwazi ukugcina ngezwi elithile kobhuti bakho ukubona ku-right yini ukuthi ubakhulumele bengakayikhulumeli wamnika yini uSimphiwe ithuba lokuthi ayikhulumele ukuthi nangumntwana ungowami ngiyamazi noma ngimazi saqale sathetha nobhuti wathi hayi nomdi yonke into isezandleni zakho andimthembi lamntana ngoba indlela zakhe bezingaqondanga kodwa akayisho ngapha yonke leyo makayisho yena zangayisho uSimphiwe wayisho kum nangisho kum uyayisho kum uSimphiwe uthi nguwe mvalela indlela uthi ndim uyaxelela uba qho makuphuma isikolo ngeFridays uyahamba yobona umntana am50 amxelela ubungutatakhe mina funeke ngichaze yena Simphiwe umgqibeni ubona mina kumele ngichaze ngithini umntana ubona Simphiwe umntana wakho yena sekunesikhathi ngoku ke ngoku ucema uzovuma athi ngutatakhe sekunexesha kodwa kukhona kodwa andithi nguye owafaka umntwana umoya omdaka emane M50 esithi ungutatakhe mina kumele ngichaze emntwana hayi owabhuda ngotatakho thetha uyabophe utata umntanakho nguSimphiwe utata umntanami emaphupheni ngoba phela ukhona ndala nanti ongurefli wena yini ulo ngandingurefli ndaba ngandilikhandlela hayi ndiyakusola ulikhandlela bona ndiyakusola uba ulikhandlela ewe okanye ufuna vela ngene kuwo andithi ufuna ngene kuwo uzongena kum soza ngene kum mntakatatamba igazi why ungafuna chole why ungafuna chole why ungafuna chole hayibo angathi ndilala nabantu basekhaya uyajikuka uyazoba nesikhwele uyazoba nesikhwele into ndiyakwazela indlela zakho usifele sentombazana wena intoni uyandazi ndazi kahle futhi wena unginondindwa kaloku sisi nawe ndinda nawe sindinda sonke sihamba indlela efanayo okay yimani
ungithembisile wathi akuze ukuba kanjena. Abona siswami sisiterogu ngiyakuhlonipha, ndiyakwazi kodwa njengoku abona le ntombazana le. Ungithembisile wathi akuze ukuba kanjena, akuze ukuba bikho umsindo, akuze ukuba khona ukuqophana kodwa nizama ukubonisana. Njengamanje nisabonisani. Ngiyavuma. Ngiyadelelana nobabili angize ukuthatha isayidi la muntu. Ngekungcono uthiwa ufika apha uliphethe leveza ndlebe lakho ndiyalibona okanye waphetha amaphepha uthi nathi lo DNA izobhatalwa ngba lo DNA awunamali oyibhatala ndizoyinyapha imali oyibhatala umzimba lalela-ke ngoba nawe uyawudayisa usebenzela ukudayisa umzimba mhlawumbe koSimphiwe wabo abakhulisa imali okudayisa umzimba andithi okay ngoba naku uthanda uyodayisa umzimba imake sisi akhona angithe singawasebenzisi lamagama ovezandlebe nani yazi ngobani ngoba uma kungathiwa kuyenzeka iyenziwe i-DNA test uthole ukuthi le ngane ingeyakho noma ingeyakini understand yebo uma ingeyakini kufana nokuthi ingeyakho uyithola ukuthi ngempela ingeyakini uzowahoxisa ngani lamagama amangaka osuwenzile sizofuna isixazululo lapha sizange ukuthi sizobuka ukuthi uba nokhuluma kancane uba nokhuluma kakhulu uba nokhuluma kancane phakathi kwenu angithi uze ngoba vele thina ngikhuluma kakhulu mina ekhaya chabo uthe ufisa ukwazi ukuthi ungayilungisa kanjani lento ngoba ingane iyadinga ukuthi iyazi kubo makathethe ke ngoku sindifuna ukuva ngayi way forward kuba ngaba intoni aze nayo ke mhlawumbe ndingatshintsha okanye ndithi nebhuti wami sihlale phansi naye intoni oze nayo engcono ko ozoyithetha yini wena omzonda andithi uyayazi andimzondi andithi njengoba uSimphiwe egula sisi mangabe kwenzeke shona lengane izomazi babwayo ngeke imazi anifuni kwenzeka into eyenzeka kuSimphiwe ukuthi kusweleka abazali bakhe ebancane engabazi eyona nto endiyicelayo kuphela kuwe intoba sazi inyaniso mina ndiyayazi inyaniso ngicela senzele wena noSimphiwe inyaniso nanzi into endiyicelayo uthatha phela ukuthi uSimphiwe uyakhona uSimphiwe kade etshela abangani bakhe ukuthi uyafisa ukuvela iqiniso ngale ngane ahlale ayazi ingane yakhe ibe kubo yondliwe nguye akakwazi ukuyondla because uthi mayiqala ethi uyayiveza itopic usisi wakhe amxelele usisi wakhe ba wagcina mhlasa sizoqanga asiphindanga sibuye anikwazi uphinde ndohlazisa ifamily yami ngendlela wathetha ngayo akhona nabazali bami nami zange ndiyithande ababhlungu kum ngaphakathi so nanzi nendicelayo ku andicela basivane thina noma uyanikhomba ndiyacela ndiyacela khawehle phansi ke ntombi bungicele nje kahle imake ngoba ndiyimukhiya okay yabo ndiyimukhiya ndingumafungu washo mhlawumbe ungahleki ngengolonto ichaza ukuthini ndimdala sisi lonto ichaza ukuthini umntana wakho konje wathi intoni into zami inkwenkwe inkwenkwe oh man bayigama lakhe abongini inkinga wena akhona lento yakho yobudala angazi noma ngizothi iyakuphakamisa uyithwele enhloko sisi ikwenza ukuthi uthathe advantage angazi ngizothini andiswa kokuthetha inyani ba ndisibanga ntoni yile mfisa ukuyazi na thetha inyani basibanga ntoni ndingayithethi khayithethe akhona mhlawumbe mina ndiyazi awuyazi khayithethe awuyazi sibanga ntoni ngiyabona ngo ndiyazehlisa ngomoya omuhle ophansi wesonto thetha inyani ubanga ntoni wena nami akhona ndibanga ungusikwiza noba ngumnakwethu ndingusikwiza ungusikwiza noba ngumnakwethu umnakwenu ngabani ngoku ungusikwiza noba ngumnakwethu andinguye umnakwenu uyintoni soze ndibe nguye futhi before ube ngusikwiza wami siqale sazanaphi thina sobabini okay imani ke nyamlahle khona lanazanelana khona ndibuza umbuzo buza kuye sisa ngithi uyokubhalela subuza mina buza yena uyobhalele wena mina ndikubhalelanga mina wena unifonelile buza yena ingathi khona lo yaziyo mina uyayazi naye uyayazi naye gonyuluka akhona asibangusheni ndakubamba phi efonini yami ndingekakwazi noba uyoze mhlawumbe ujole ngasekhaya eMonfrey into emnandi uyazi naye ungwasemuntu elivu ndikwaseMonfrey oh okay yes ukuthi nje sihlangane apha ayithethi sisuka le sobabini emakhaya yeva uyasa sahlangana naphi efonini kamfana wena ngokundibambela icebo lento yabona emfaneni ufana seCockstead ndiyaxoka akhona zange ndikushiyela umfana okay so ndiyazi kanjani ke mina kuba ngaba mhlawumbe usuka cha ku ex boyfriend wakho awusuki nesisu na kwakunini ngoko akhona ngoko kwakunini because ndiye kokweni 2 years later shuthi mina ndimithi intoni ndimithi iminyaka emibini yonke ndiyazelaphi umntana ehlele eswini waye umxelele lo ya ukuthini ndinqela biza igama lakho ngizokukhumbuza hayi asingalibiza akho sidingo usuyakhumbula ke ngoko
Asiyibangi lento le. Ufika ekhaya ndanyeniswa lo bangaba ndibona wena futhi uzobika isiswe ekhaya kodwa uyazi bangaba ndikwazela ntoni. Akhona ngangcono bakuthiwa wafika ndikhona endlini. Wabona i-conversation yami nomfana. Waze ndiyathuka sengikonfront. Yakho ndibuza ngaba usiza nokungumntakwethu. Ndakuxela khona sibanga ntoni sibanga ukukwiza obanga nami andibangi into nawe nindoda yakho ndayonceda ngento eyi-1 ke ntombi qala uze ne-DNA okaze nomntana yakho kwamna ndinganikele ngama-samples wami umntana ehamba wohlola uma ngabe ungowasekhaya ngenhliziyo emhlophe akhona ndingeza naye umntwana andinayo ingxaki ndiyaqoma ndigqibile uthi uzokwenza i-DNA imali mina ngifuna ukuthola la uthi usisi uthandane nalo muntu obuthandana naye wena 2 years back yes methandana naye 2 years back wayesethandana nobhuti wakho yebo wena kodwa ndayisho oh okay andinayisho noma ubhuti wami wayekhona noma wayengekho kodwa yena uyazi yebo wena usathandana naye singabhanqwa nibabhanqa gqitha bhuti bethu nina nibabhanqa bhuti bethu wena ababhanqa mabaze kumcela babhanqa abanye bhuti babo kodwa abasekhaya ngeke nibabhanqa ndikhona okay lalela ke akhona wena usathandana nalo bhuti othandana naye noma enanithandana naye nobabili ngalesa sikhathi mina ngangisathandana naye awusathandana naye anisathandana ebengeke athandane naye kaloku andisandi isikhwele ingoba ndathuka mabe awukwazi baqala bengusiqwizi phela futhi bengumnakwenu sikade very same time ukhweletela umntwana omfazi akhona okanye yena zangaxele bavelevele unomfazi uxela abantu ke ngoba unomfazi ke ngoku apha emakhamera uxela abantu ke ngoku sendiyoxela abantu xelela wena mhlawumbe ufuna bayazi okanye ufuna yazi akuzwanga ngawo ngami apha kuzwe ngawo ivezwe nguwe akuzwanga ngami apha kuzwe ngawo mina khange ndive ungakuzwanga ngami apha kuzwe ngawo ivezwe nguwe indaba kaBhuti hayi bundiqholuka kokunokwakho ikaka leyo ha hayibo shin ha kanti anilawuleki nobabili ungenaphi kumathisizi wami ungenaphi kumathisizi wami ungenaphi umntanami ngoba ndifuna ngincedakala umntanami kodwa akazi uncedakala ndiyaqhela enkosi ndiyabulela soke ndibone bangaba ngaloyo mini obufika nalo soka lakho eligulayo ngoku lembele eligulayo uyamazi buyakhona ndiyamazi buyagula uguliswa nguba uguliswa ngowasekhaya ungamgulisa nowakokwena saze lapho kaloku kule mihla yangoku abantu sohlangana endleleni izohlangana endleleni awuzundenza nto akhona andingoyiki kaloku andingonqeni sivule siyeke vele kuhlangana abanext sivule nguye kubizile ngoba ndifuna uncedo ngomntana hayi ngawe andifuna ukuhlangana nawe ndifuna uncedo ngomntana hayi nawe akho nto ozondenzela yona vele umama ungowasekhaya ndizoba ngu-anti wakho kodwa mengenguye ziba yivezandlebe ndiyakuphinda lokho anamnqondo naloo nto zilongumntana usanokuthuka inhlamba ma wami ngiyaqosa kakhulu yeso ngiyaxoliswa yeso kude sisi lo mnyaninyanyisa usisi wami lo ndathetha naye ndamncenga hayi kayi-1 kaninzi ndithetha inyani ngoba le nto yenzayo egqibeleni uvalela amathuba omntwana wakho nami ndingakwazi umntwana ukuthi ngimphusele okuncinci ngoba ndiyamazi bangaba uphantsa kanzima akananto andithi ndingcono mna kodwa ndamncenga kodwa ngobunjani yena waphakamisa intloko yakhe nami ndinentloko yami nami ndisatsho nanamhlanje umntana ngokaSimphiwe usatsho nanamhlanje ndisatsho nanamhlanje masiyivale kanjalo ke yenza wena iminzi ukuthi wena umntwana ndibona amaphepha nabasekhaya banangxaki bayakwazi ngobulapho ukuthi wawuhambe uthe khona umntwana sabacela u-anti bam notatomkhulu ukuthi uthi umntwana still kusengasekhaya xa ngasekhaya sizomamkela kodwa xa ngaba kungenguye angeke mntase ndiyabulela akhona yebo uthi asiyenze i-DNA noma asimlethe umntwana nimbone sibiza uSimphiwe simbeke xa ke mletha ke apha kuzomlethela kum nobani noSimphiwe kuphela udinga mina noSimphiwe kuphela hayi khoma ezomdinga kaloku uthe wena ngathi ngiphethe ekhaya ndifuna ukuthi ndikuvezele omnye wasekhaya omdala ozokwazi ukubona naye waye ungazange babize siye kokwenu ndingamletha naye awunangxaki andinangxaki mna sisi akho ngxaki siyamletha umntwana noma senze i-DNA test ukuze kuphele umsindo ndicela ngicela ngophunga okukhulu kuphazima kweso ungathathi ixesha ngeke ngichithe ixesha lakho sisi kungisiza lo umbuzo wami ke ngisele nawo ukuthi njengoba lento imuncu phakathi kwenu kanjena ngalendlela eyenzeka ngayo uma kuwukuthi kutholakala ukuthi umntwana ungowakini ngempela niyobe senenze njani ukuze phela nikwazi ukuphilelana nokubambisana ngenxa yengane ngoba phela ukhona bayo kusho ukuthi buzobe bunihlanganisa ebudlelwaneni benu noyilungisa nithini lento ngoba phela ningamakati nakwebhana mna sisi kwelami icala mengathiwa mhlawumbe umntana uyafika naye bese kuyatholakala ukuthi ngwasekhaya andinguye umuntu onamagqubu bo
ndingakwazi urhoxisa amazi wami ndixolise ku-Andiswa Okay. and then siqhubeke nempilo nomntwana. Andinangxaki nomntwana. Inkinga nayo leyo ukuthi bekunalento Andinangxaki nomntwana tutu, andinangxaki nomntwana. Okay. Ngoba umntwana mangabanga kuvela ukuthi uligazi lasekhaya, kobe ligazi lasekhaya. Ngeke ngithi umntwana makahamba yomlahla kwamahle ndawo kuze bekungwasekhaya. Okay. Yebo. Into ibikulwisa ileyo ukuthi ninalento yena. Yilento bephele beyihlisa kuphela ukuthi ndandimbonile endaweni ukuthi nami ndilapho. Uzophinda futhi uyavela futhi nento kanje. Okay, xa ngabe neshow eneshow andinangxaki umntwana makamzisi. Okay. uSimphiwe wabe usuyamtshela yini wena ngalolu daba lokuthi khona la enazalana andimxelelanga ngoba ngaba ndandike ndamxela mhlawumbe ndalama 500 mhlawumbe uyawanikwa ngengawatholi akazi kwanto uzokothuka xa ndimxela lonto leyo andazi noma ndimxelele manje amxeleli hayi kodwa phela kukho Andiswa ngithi izobonakala ndimxelele vele izobonakala nje episode ndimxelele so manje maniqamba manga kuzophinda futhi uzovuma ngizovuma ngoba wena nguqhafuqhafu wena ungubani ngikuthule wena kho qhafuqhafu ngoba uqhafuqhafu uqala nje andithi uqhafuqhafu wena kuqala usisi wami wena yo sisi awazi yo awazi hlezi ndizibuza uSimphiwe wazalwa kanjani nomuntu oqhafuqhafu njengawe njengibethule kanje sisi ndiyaxolisa sisi sizoncengela umntana wakho la ukuthi kuphume iqiniso lengane yakho kusizakala ingane kusizakale nawe ukuze ukwazi ukubuyela ekhaya kodwa kaniphendulanga khona umuze endimbuzile baba akhona wehlisa isithunzi sami kahle okay kahle ngiyakuvuma lokho akhona usikwehlisa isithunzi sikasisi kodwa Andiswa asikwazi ukuthi singazophakama singakatholi iqiniso asilwene okungcono sivumela ukuthi sihambe neprocess sithole iqiniso angiyithandanga lento ayishilo ukuthi wena wazi waxoshwa ekhaya kini uxoshela ukuthi nansi ingane usuyihlazile noma usuhlaza umndeni wakho kubo kwakhona okay sisi sithobelana nje kanye yini singabantu besifazane sithanda ukulwa silwe ezintweni zabantu besilisa futhi sibabanga kakhulu engabe silwa ngamabhizinisi silwa ngama-bank balance silwa ngezinto ey-rights ey'phathekayo eziya phambili nibambe igqubu elilodwa nje lomfana nawe uyazi mosi kuya kwakhe ekhaya wangaqinisekanga kahle yingakho bengaphindanga babuye ngoba kawuthe makabuye umntana bena 3 months xa ngicinga mhlawumbe lo mntana une 4 years if ndingaphazami kudala kabi danzobuya nabantu othe ngabuyanga ukubuya ke ubuya futhi wayezobuya nobani ngoba ekhaya wena wagqibela ngokuvela baxosha kancinci waphinde waphinde wamsakopha umfana ikhonto ongakayithethi wena usazoyithetha akhona ikhonto ongakayithethi usazoyithetha abantu babekuthiwa andifuni ukuncedakala umntanami ngaba ndaqhakeza ngoba undiqala ikaka okay ungaboni lento bandehlela ngezantsi uba nako ukhona usisi okay sekwehla mina ke kusho ukuthi yimina endizocela uncedo ukuthi siyazama ukuyikhuza nawe uyaphinda uyayifaka uyayibhebhethelisa ngiyaxolisa sisi ngiyaxolisa ake siyekeni ukwebhana singabantu besifazane sikwebhanele into engeka ngithi njengamanje sofuna isisombululo for ingane for uSimphiwe ukuze akwazi naye ukukhululeka enhlizweni yakhe azi ukuthi ingane yakhe noma kusiye yakhe ngoba phela usenalento le eyagcina isalile ngesikhathi usisezobeka isizwe yebo and asikwazi lokhu silwa phezulu kwegama lengane ingane lokho kuyibangela ukugula ngiyaxolisa sisi mokuthi nawe Andiswa mhlawumbe ndithethe wrong kuwe mandisho ndithi mhlawumbe uxolo mntase but yangicaphukisa indlela owenze ngayo kodwa ke maningaqale ndizijudge andiboni bangaba kuzokwenzeka ntoni mhlawumbe lo mntwana loyo owakakhumalwa ngiyena nalo wasekhaya andiyazi kodwa nditsho okay sho ukuthi nizophinda nihambe nathi lonke lolu gcathu nizombikela noSimphiwe ukuthi wenze kanje uAndiswa ngoba nakhe efuna kusizakala umntwana then sihambe yonke le process sibuye sobikela abantu sikhombisa abantu nathi DNA test umntwana ongowakhe sibiza uSimphiwe simbekela khulunywe naye akazi uhamba yedwa lo xa yenza iDNA cha angeke azahambe yedwa nawe unosathana gqithi ungamalela ukuthi uSimphiwe azowenza iDNA ndithe awuzuhamba wedwa xa ukwenza iDNA usuthi ndinosathana unosathana gqithi ungamxelela ngesikhathi uSimphiwe ndiyakwazi wena iDNA nawe uzoba khona abe khona noSimphiwe abe khona usisi nomunye wakhe ofuna ukuthi amphekezele nathi sibe khona hayi kuzoba ngcono noma kanjalo ukuze egcineni ingabikho into ezokhulumisa yebo sisi emva kwalokho ke siyabuya siyaveza ama-DNA siyabuka sonke siyabona ukuthi siphuma kanjani indlela ithini ayikho ingxaki sisi andinangxaki ngizokwenza lokho kulungile uculisekile ngalo sisi ndiyabulela kakhulu okay ubani kozokhokhela i-DNA test ushilo wathi akanayo imali mna sisi ngicela senze belula lento yabona if iDNA iphume isithi umntwana
umgwaqo kaSimphiwe. Kuba kaSimphiwe bayabhatala. Oh, okay. Angigqibi. Ima. If Kuba kaba. Ima. If iDNA ithi umntana inguyo kaSimphiwe Kini bayabhatala. ndizobhatala. Okay. Umbuzo uthi kasisi Teteleko. Xa kuhanjwa kuyapha kuDr Khani kuyokwenziwa iDNA. Kuzobhatala bani ngoku? Kusho ukuthi phela sizothatha imali, sithatha imali esizobe sithathe khona, sikhokhe. Then makuwukuthi ingane ibuye ithi ingeyakini, nina niyakhokha njengabantu ababeyiphikile. Makuwukuthi ithi akusiye yakini, yena uyakhokha njengomuntu wayeyilethe kini. Andizuzibophelezela ke ngaleyo into. Okusho ukuthi akhona vele uyayazi umntana ngowako kwabo umphika ngaloku. Unayo mama uSimphiwe? Hayi uSimphiwe akasebenzi. Yima akasebenzi. Unayo mama. Umakhanjani umntwana? Unayo mama na unayo tata. Mama engenatata. Wena wakho kanjani wena? uSimphiwe umakhanjani umntwana mama ke uzakwazi ukumbhatala nangoku safuneka emhlawulile futhi Angithi ngumuntu owaphika ingane kaSimphiwe. Andiphikanga ngathi andimuthembi. Ndambuza ngathi useqale waya komphumzi nakomphumzi. Nango ndiyambuza uqale waya komphumzi. Nangoku ndiyambuza umntana wondliwaphi iminyaka le yonke. Akandiphenduli. Ndixaba ondla nguRamaphosa ndixelela. Uhambe kuRamaphosa. Ufuna into ngengoku uSimphiwe iya kuRamaphosa. Lathi sibuyele emuva. Okay. Yandelela mos. Nawe uyadelela akhona. Why makuziwe emalini uhlezi banje? Asivaleni lana indaba ye-DNA test yengane izokwenza ngendlela izokwenzeka ngayo, imoyeni izobe siyehlile. Asivaleni la ngoba phela manje izoqala phansi ke ibuyele emumva iye kuphi. Angikwazi lokho ngikhuzana nabantu ababodwa abadala abanezingqondo. Umuntu sisima ngabe yena efebene engazazihambe lonke indawo bese uhambe yokhombe komnyumsi lo beyazi bangabakho abazali kuba naka abantu abakho ngoba ngabe ngazali bangakho abazali fanele ngoba abantu abakho bondlwa babona Wothi mangabe uvuthi mawuvule uvule ebantwini onengqo wena bubavulelayo uvulela uSimphiwe njengoba abantu abakho besondlwa bobhuti bakho akho nomnye ondlwa ngitatakhe bonke bondlwa bobhuti bakho ngoba banamakhaya bazobondla vele ngoba bobhuti bami basazoqhubeka babondle Ngabanga wengqondo ekho isebenzisa abangqondo ngoba ingqondo unayo ndiye baphethe izikhiya uzoguqa phansi ngamadolo uniguqele intombazana mawufuna ngaba kwenze uzobona yabo usangibiza ngamadikazi biza ulilo nje sisi usazoba nengqala wena akazithobi lona akazithobi igundwane uyakuluma uphinda kuphephethe zithoba ukunuka akhona igundwane uyaphinda kuphephethe Ho, hayibo abana hlalo akhona la. Umbona ukuthi uThobile uyaphinda ugibele ngaphezulu. Makangagibeli yena makehle yena. Ngoba kutheni unyuka wena sanqanga ngaplate kokwenu lenzela umntwana. Hayibo. Ekugqibeleni anifuni uSimphiwe amondla umntwana, nifuna nazi inyani obumntwana ngwako kwenu. Awufuni kondlelwa. Anifuni kondlelwa nini? Izanayo, now you are talking my language. Angizazi bomntwana ngwako kwenu, umntwana azikhaya lakhe. Ufuna ndliwe. Ngozandlela. Dawula njena. Benimandla ngani yonke leminyaka 5 years uzele ngaphansi ngifuna azi ikhaya lakhe kuphela ngifuna azi ikhaya lakhe ngeke angikwazi phela bafethu angikwazi ukuthi solokhu silalelene nani ngishilo ngithethile kahle ngathi ngizoxolisa kuyi uyaphinda uyanyuka wenze ndishilo kuyekuxolisa lento uyanyuka yena bekuxolisa lento benza akhona bekuxolisa lento benza ndithe bekuxolisa lento ngosekhaya ndoxolisa bekuxolisa lento benza bekuxolisa lento benza hayibo nangu wena bo hayibo